Nuwao manulian tu poinin ko gosenet kay sakeo richunga taw lukay yung way pa ko nin Pohnpei nan sabul matail wiyak pur toror kay saklimawod ranwot niare sila ay saklimaw karon kaon riyak tri saklimaw ranwot wiyaran karyawan wiyak pur toror wot talen kagan katlamo talak tanan katianan nolo way ban pagita ren one paron at karon ka kulian taiti dan lolo saya katanya upanin alo buat saya kabar tu sekarang saya. Omang samat kot subit kalangan. Biar mereka sabul mantin man olim pokor tapi minyak bau. Yat kita sabul barbini fokus na kita upan uya mom gula kuat kita kagan tulan na tual bila man. Nang samat kot dapat borami kita Pohnpei. Sekarang lakukan kecil, orang itu sama dengan cara bengkak kaluat melalui laman, bengkak taruh je kepura. Ibat ni patuan sekarang ini dan kata itu mayor diseraikan. Kalangan senator ko Meryl Wan Baron Edgar, wagi lolo memiayar cai kakek kerjalanan. Sebelum macam itu kupur, oi panto nasi chief clerk ko lukuran marakan. Senator Absen Abram, Senator Jukwa Junior, Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator V6AH Edgar, Senator Wilfred H. Edmonds, Senator Bill E. Edwards, Senator C.B.J. Edwin, Senator Pecherigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Daniel Laben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tandy Teswell Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Knapp, Senator Norbert A. Perez, Senator James E. Simon, Senator Mitra I. Simna, Senator Francisco Simram, 9 Mr. Speaker. Hey, 9 Mr. Speaker, members Egisman present. itu wana sang chief clerk magtail mate kisimenok tayo sa del nampe jalan kakatlanan wiyak pur arata sang ni sabul matail kosanti pan patrowan mas sabul matail wiyak pur dan kairer o itagik jalan sapal penen lakap kelok Asia sabul matail wiyak pur